Selamat datang di Sumatera Barat.
ni. Ya. Jadi finishing dia macam ini. Nah, macam ini Bapak. Ini kita bikin lagi panjang. Lebih panjang. Habis itu kita susun satu-satu. Ya. Macam ini. Berapa lama boleh siap? Kalau ini Ibu, kalau kita bikin dari awal sampai selesai, Ibu harus duduk sini 2 bulan dah. Ya. 2 bulan. Ya. 2 bulan. 2 bulan. Itu yang lebih lama lagi Bu. Ada pagaruyung itu. Kalau Ibu lagi mengandung, lagi hamil, ada Ibu lahir, itu lahir juga. Sama-sama 9 bulan. Ada buat saya cepat tau. Tak bisa lebih cepat. 136 menit. And love like currency, you were too good for me, but I wanted you anyway. I always loved you over my head, even when you lived alone to make your parents mad. Say goodbye to your life, turn the page, follow my plan. I don't care if loving you over my head. It's been a roller coaster, but you stayed. And now I'm taking over for the day. 'Cause I can be what you wanna be, and I can feel but you love for me. Take me to a place I'm calling for. Open up the doors I'm knocking on. I'm losing control. Be the one to leave my fantasy. Show you, baby, your hands all over me. No, I'll never let go. 'Cause now I'm falling for love. Now I'm falling for love. Now I'm falling for you. Now I'm falling for love. Now I'm falling for love. Now I'm falling for you. And I'm losing my mind for the days. 'Cause you and I will never fade. And I could be what you wanna be, and I can feel but you love for me. Take me to a place I'm calling for. Open up the doors I'm knocking on. No, I'm losing control. Be the one to leave my fantasy. Show you, crave your hands all over me. No, I'll never let go. 'Cause
warahmatullahi wabarakatuh. Ibu daripada Malaysia. Sepanjang perjalanan ibu datang bermula dekat Padang, kemudian seterusnya ke Bukit Tinggi. Ibu dapati sangat seronok perjalanan ini, menggembirakan, pemandangannya indah dan tempat-tempat yang dibawa oleh tourist guide kami sangat menyeronokkan. Dan kami juga dapati penduduk di sini baik budi bahasanya, terutama apabila ibu membeli belah, mereka sangat berbudi bahasa, dan barang-barangannya juga ibu suka, sangat berkualiti. Ya, selain daripada itu, ibu dapati makanan di sini juga sangat enak. Makanan di Indonesia ni kena dengan selera kami orang Malaysia. Dan yang ibu suka antaranya alpukat, minumannya sangat berzat. Kemudian ibu suka dengan buah alpukat itu sendiri, rasanya enak. Ibu juga ada rasa kopinya di sini. Dan ibu tengok pemandangan di sawah padinya, mengingatkan ibu kembali kepada kenangan lama ibu masa kecil-kecil dulu di Malaysia juga ibu ke sawah. Dan banyak budaya di Indonesia dan Malaysia ni ada persamaan. Dan ibu juga ingin welcome ya orang-orang di Indonesia ke Malaysia. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Habis sudah balik. Ya. Aku kasih bang. Sebelum hujung tahun. Ini apa mbak? Trip lagi kita. Oke mbak driver. Pak travel. Hemat di pasaran. Sama Subaru. Ya sama-sama.